Ako ne znaš ko je Picasso, onda... Šta ako ne znaš ko je Picasso? Znam ja, neki slikar. Znam ja ko je Picasso. Ja sam Picasso. Ti Picasso? Da, ja sam A ja ću biti Leonardo da Vinci. Super, znači danas slikamo. Evo ovdje imamo 5 lista ako uopće dođu toliko gostiju. Slikamo, imamo flomastere, bojice. Hoće nam ko kupovat od te slike? Pa hoće, jesmo slikari ili nismo? Ovdje će neko kupiti. Znači Duje, hoće... Ovdje kuca. Neko kuca. Kuca. O, gdje sam Mire? Evo me. Ej! Sam da ovdje slikari žive, da prodaju slike. Tu smo mi. Leonardo da Vinci. Picasso. Picasso. Aha. Znači, ti si, koji si ti? Ja sam Leonardo da Vinci. Super, ja sam ti Picasso. Ne treba jedna slika za zid, da postavimo prostoriju. Znači zidna slika, šta ćeš da ti nacrtamo? Pa neku saksiju sa cvijećem. Saksiju sa cvijećem. Treba li ti još kakav od Leonarda? Jedan portret. Portret? Portret. Portret, neka crta. Slušaj ako, hoćeš 2 slike na jedno, da nacrtamo ti sekciju na stolu i da ti nacrtamo zid gdje stoji portret. Može na jednu slicu bude. Znači na jednu slicu, znači evo tipa, ovdje ovako nacrtamo mali stol i ovdje bude sekcija, a ovdje ovako bude portret na zidu. Može. Super, ajmo mi crtač. Idemo mi. Evo, znači ljudi, mi crtamo sam ti ili da tam čekaj. Znači evo imamo flomastere bojice, s čim ćemo sad? Dajmo flomastere. Flomastere? Bojice. Bojice ljepše. Ljepše bojica. Ljepše bojica. Ja sam naučio bojicu. Naučio sam ja bojicu. Znači... Ajde, ti crtaš jedno, ja crtam jedno. Znači ja ću crtat... A ja ću crtat portret. Aj ti portret, a ja sam... Almire! A o koga hoćeš portret? Portret neke nepoznate osobe, nije bitno, pomogli. Bilo ko? Bilo koja osoba. Super. Bolje da i ne znam. Znači znači... Meni treba smeđa za saksiju. I meni treba smeđa. Imaš li sliku? Evo, smeđa. I trebamo prilike neka ovako. Evo, tu. Ja crtam portret, znači moraš recitati stol, znači. To je sve dobro. Joj, ova mi se slabo vidi. Portret. Portret ću ti ja sad nacrtati odmah, znači. Ovo je dobro. A tako, šta ti Duje govori? Slaba mi ova olovka. Pravi. Pa vidiš kako ti je Duje pametan. Znači, tako, znači i sada idemo ovo obojat. Daj prvo ću ja nacrtati ovaj osobu. Znači nepoznata osoba, jel? Jest, nepoznata osoba. Super, znači nepoznata osoba. Ajde tako, nacrtat ćemo da ima zelenu majicu. Znam šta ću. Nacrtat ću ovako zelenu majicu. Na koju ću pisati gdje sam ide. Dok nećemo stati. Neću, tek bude sam zelena. I to je to. Znači, evo zelena majica. Ovdje je portret, znači... Dobre osobe. Znači nepoznate osobe. Nepoznate, ja. Ne moramo stalno da znam poznata, šta će mi poznata osoba. Pa da. Ok, ovo boji koža. Ovdje je vrat i ovdje gore glava. Ovo treba biti veća. Tako. Tako. Sada treba nacrtati okice. A okice, evo, nek bude ima plave okice, evo. Plave okice. Kosa će mu biti smeđa. Šta treba? Meni treba crvena. A nije ovo crvena. A more roza. Pa roza crvena? Ovo. Kosa će mu biti smeđa. Ovako, da bude malo čupav. Može. Čupa. Ovako, čupa. Pupenko.
Usta dole ide crvenom. Ovo se ne vidi. Valja stisnut. Tako. I nos gore. Evo nos. Čekaj, ja sam portret završio. Završio portret. I znaš šta ću sad raditi? Sad ću uzeti, znači malo ovako, dobro i malo u pozadinu kontaš. Da ne bude baš ovako skroz bijela, nego. Da izgleda tu ko neki zid kontaš. Ovako. Dobro, super. Znači evo ja ti obavim ovu kontač, da izgleda više ko neki zid. Šta ti radiš? Malo pravim pijeska, malo ovdje. Pijeska? Zemlje, nije pijeska. Gdje će iz pijeska? Čekaj, šta je tu? Pobojim ovaj zid iza. Pozadinu. Pozadinu bojim, ja. Čekaj. Da ne bude onako kontaž, samo ovako bijelo, ne izgleda ako zid kontaž, da izgleda onako malo tamnije. Evo ovdje sad obojim. Tamnije, evo. Kakav tamnije ovaj? No, tamnije. A tamnije, ja kakav, ja čuo tamnije. Pocijepaj ja list. Nis. Nisam, ali ko da jesam? Ajde, žurim se tamo. Sad će mi početi utakmica. Utakmica? Ja, ima utakmicu tamo. Jel gotovo? Gotovo. Evo, Almire, znači, pogledaj, jel dobro? Da vidimo. Super. Da ono stavim, provjerimo. Jel dobro, super. Kako izgleda? dobro. Znači, ovo je nepoznata osoba, rekao si nepoznata. Jes, svijeće, dobro. Svijeće. Imamo pozivno ovako da izgleda ko... Super. Evo tebi Koliko će para biti tu sad? Pa neki 450 eura. 450 eura? Da. Imam 500 eura. A evo, ne moraš vraćati kusur, evo. Evo. 500 eura. Koliko meni ide? Podržda ja, dogovorite se. Evo tebi 250 eura. Pola. Ja. 50-50. 50-50. Može. 50. Dobre. Znaš šta je sad, evo, uzmi tu sliku. Sad. Dobar nam je. Ajde, znači, je zadovoljan. Jesi zadovoljan? Ćao. Super. Ćao, sretno. Ćao, znači sad mi čekamo ovdje, razumiješ me, drugog nekog. Drugo. Sad će neki Znači, drugi. drugog. Sad će neko nam. Znači, Jovanama pokut Da ja ove... pripremim ove olovke. Pokti od te... Opet će treba. Znači, vi imamo još 4 lista, valjda će nam toliko još gostiju doći. Ej, šta sam tu? Šta uradi? Šta uradi? Dobro je. Tu će možda doći ubrzo. Čovjek će doći, ajde brže tu kupi. Ova kutija flomastera, šta je ovo? Sočka, ček. Ostao nam jedan flomaster, ovaj crveni. Ne treba nam flomaster. Možemo sam flomasterima crtati. Ako dođe neko, Aj, može. da crtamo flomasterima. Znači može. Mogu li sad? Joj, znači 500 eura mi zaradili. Dobro. Ljudi, Znači- 1000 naših je maraka. Lorka. Ne znam koliko je on je dinara. Kuca neko. Nema neko ide, vidi ko je. Kuca neko. No, ovi prodajte, slike. Prodaje. Izvolite. Treba neka slika. Tako Došao nam je gospodin. Snimi ga, pogledaj. Prodajte, evo. A idemo ako ne prodajte. Prodajemo. Tako je kašlje, ne smijem se ja tu. Izvolite gospodine, kako ćete? Šta ćete da vam nacrtamo? Ko si ti? Neka je životinja. Da Vinci. Da Vinci. On ti je, znači, Da Vinci, ja sam ti Picasso. Znači, crtamo šta god hoćeš. Šta ćete trati? Životinja? Pa to nemam Da ne pojma. bude puno skupa, nema puno novaca. A nema puno novaca, bit će neke oprilike neki 100 eura. S koje si ti planine došao? Sa Manjače. Pu. Kašljite se, jel malo? U kaše. Ovdje popit čaj ako je napisati. Ajde. Evo sad ćemo. Životinju neku, jel? Neku životinje. Dobro, crtaj. Hoćeš 2 životinje, pitaj. Hoćeš 2 životinje? Ili ćemo jednu zajedničku, veliku? Može, kako ćete. Jednu Ali ovdje je veliku. skupo. More jedna velika. Znaš kako ćemo napraviti? I ti tamo popij čaj. Popijte kafu, gospodine. Kaf, tamo.
Ajde, nemamo tu 40, ali ne veze. Znaš kako ćemo napraviti? Kako? Znači, ovako. Napravimo neku životnu tipa psa i napišemo... Ja ću ga sad pita kako se on zove. Kontaš i napišemo njegovo ime ko on životinja. Nećemo to. Što? Napašće naš čovjek, i kakav je opasan. Pa ne, ja Vidiš ovo, ljudi, meni djeluje ljud, nekakav opasan. Znači, evo snimaj. Čovjek ovako došao. Čovjek ovako. Ma neka slika. Pa jo, ali ovako još opasan. Volite neku sliku. Pa hoćemo ili nećemo? Moramo njemu nacrtati, a ne smijemo njegovo ime pisat. Nacrtati, hajde začas doj. Gospodine, kako se vi zovete? Đuro. Đuro. Đuro, jel? Ja ne volim da puno pričam. Đuro, ne vode, a dobro, aj nećemo te vi više zapištivati. Znači Đuro, dobro? Znači ovako, Koju ću? ajmo majmuna. Ne znam, ajmo nacrtat. Ajmo Gorilu veliku. Ajmo. Veliku gorilu. Gorilu, Moramo neke tamnije boje. tamni, ajmo onda bojicama. Nemoj ovu ćemo ljubčastu gorilu da bude ljubčast. Ajmo bojicama, pa imamo sivu. Pa on čovjek rekao flomasterima. Pa hoćete flomasterima ili bojicama? Nećemo onda gorilu, hajmo neku koja je... Ajmo zebru, Ajmo zebru. Zebru, onaj. Pa nema Ima crne. bijele, Nema opet crne. nema crne bijele. Joj, Ajmo, šta je imao, kakav je imao? pa ajmo flomaster. Hoćemo zmiju, šarenu. Ajmo zmiju. Šarenu zmiju. Veliku ovako, pružimo ovako zmiju, veliku. Može, znači šarena zmija. Čekaj. Evo vidiš. Aj ti ovako napravi liniju, veliku, dugu ovako liniju da se pružila tu. Sad čekaj, evo ovako ćemo. I onda kasnije novu, pa sve tako. Aj sad ti. Nemoj ti nacrtaj jednu liniju pa ćemo farbat. Vuci jednu liniju tamo. I krivudaj, malo gore kod to. To, a još. Tu. E sad, dobro. E sad odavde ideš deblje, rep, tanak. Ja. Vidiš ovo sad. Vidiš ovo sad. Aj, uprlja me. Čekaj. Ovdje je izišao rep. E sad idemo odavde od repa. Ja smišljam tu da bude glava. Ne, ovdje će ovako sad. Divno. Super. Ovo će biti anakonda. Anakonda. Jo. Antilopa. Zmija A anakonda. nije antilopa. Antilopa je ono... Ona je životinja druga. Viš čuješ što naš čovjek snimi. On njega interesuje ova slika dobro. Možda će on nama dobro plata. A rekao nije, nema puno para. Rekao je nema puno para, znači. Ova, znači... Znaš šta ćeš ti sad? Šta? Ti sad ovdje ovako različite boje stavlja, evo ti maskera, a ja ću ovdje ovako da stavim ovu crvenu Evo tebi ovaj... ovu crvenu da je otrovnica. Daj dvoja, a stavi jezik. Jezik mora biti. Znači idemo ovako. Dobro. Pa gdje ćeš? Ajde. Malo cukira, nema veze. Ovo će biti poskokama. Poskok. Ovo će biti više neka anakonda. Će neka opasna zmija. Evo poskok je antilopa, antikonda. Antikonda, ja. Antikonda. 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 Čuj mene, ja miješam anakondu i antilopu, aj gledam anakonda. Anakonda, ja. Znači ovo će biti ili anakonda ili poskok. A gdje će? Dobro, malo. To će biti najbolja zmija. Ste vi kad vidjeli šarenu zmiju? Niste? Šta ti Ivan? Gdje daj meni plavi? Evo ti je plavi. Plavi Ivan, da Ivan bude malo plavenkavo. Jo, jesmo dugu nacrtali zmiju, nikad je ofarbat. A što nisi kraću zmiju nacrtao? Mogu sam nacrtati kraću, ali eto. Ti si pravio liniju. Pa ti si rekao da bude duga. Pa jesam, ali nisam mislio da će biti baš volika, ali dobro je, hajde, nema veze. Možda će se čovjek svidjeti pa će platiti.
Ako je veća, ja mislim, ako je veća, više će para dati. Ja, to je super. Dobro, mi smo ovo dobro zapravo uradili. Biće to dobro, ba. I ako bude šarenija, ja mislim da će nam dati više... Ja mislim, više karenzi. Ja sam mislio da će biti ako bude duža, da će biti više para. Duža. I veća i šarenija. I bolja i ljepša. Jaj, pa sad se mi izbližili, sad kad se mi počnemo udarati. Zato smo se približili. Sad, a kad uđemo ovdje, znači ti budeš ovdje, a ovdje, onda će to biti frka. Evo tebi ne znam. Pogubio sam se. Joj, moj si uspio uzeti plavi. Joj. Uspio da grabi, evo ti plavi. A daj, plavi. Sad smo se već malo zbližili. Sad je ovo već na peti. Gdje je pokol? A daj, pokol. Joj, jesmo spori Picasso. Koji je Stijano beše? Ja zaboravim uvijek. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, dobro, ja sam ti Picasso, znači. Ti si Leonardo da Vinci, a ja sam ti... Još čuo kako čovjek priča, daj mi jednu sliku. Čovjek ko gorila. Jo, nešto, koga je s planine došao. S koje je planine, ti si ga pitao s koje planine je došao? Sam manjači. Sam manjači. Sam manjači ću došao. Jo, koliko on piše u terena da dođe do nas, manjači. S manjači. Znači, našao nas se vidiš. Evo pa, ovo je plava, ovo je plava. Znači, ti završava. Ovo je plava, to je to. Čekaj, moram glavu malo ofarbati. Sad kako sam ono beše zovete? Nema on sad će on doći. Ime da pijem kavu. Đuro pije kavu. Rekao sam jednom, neću 5 puta. Đuro, jel? Čekaj sad. Đuro. Čekaj, moramo malo trave, sad napisat ćemo ovdje ovako Đuro. Da je ona u travi. Napisat ćemo ovako Đuro i stavit ćemo streličko da imam. On će misliti da je on naslikao. Da, pa Đuro vidiš. Đuro? On se zove Đuro i on se misli da je to on. Znači ja toga Đuro što je furo nešto. Ovo rekao nema puno para. Dobro. Đuro, ajde uđi vamo. Evo, završili smo mi sliku. Spakuj ti flomastere, znači... Đuro! Da ti nacrtao? Ja smo nacrtali, evo, pogledaj kakva je dobra slika. Dobra. Ovo si ti. A koliko para? A vidi, ovo si ti. Dobro, nema veze, koliko para? Ovo je samo u vezi parama. Nema puno para, koliko? Pa koliko imaš para? Imam 50 samo eura. 50 eura, ovo ti je 100 eura, rođu. Ne mogu da odo kući. Pa idi kući, evo ti onda. Da, za 50 eura. Ne mere za 50. Ne mere za 50, 100. Nek nam dadne nešto još. Dadni nam. Kasira, nešto. Aj dadni nam. Aj da ću jednu ovcu. Ovcu? Može ovcu. Da je zakuljemo, pa imamo kilu mesa. Mogli bi, ja. Može, aj daj ovcu. Eno ovce je tamo. Okrenut ćemo je na ovcu. Jesi ti donio? Eno je tamo. Stan, jesi ti donio ovcu? U kombiju ima tamo. U kombiju? Dobro je. Pa ti otmičo. Pristan. Može. Evo, daj 50 eura. Evo, 50 eura. Idi na polcu. Nju ćemo na ražu. On je rekao kombije, on nije slučajno... Otiće nam čovjek. Otiće srcu. Srčka, a ovca? Sad ću izvesti u tamo. A srčka? Dobro, ajde, sredi. Joj, a on je rekao da je u kombiju. Znači da on nije neki otmičar za životinje i to, da on ne krade tako pse i mačke i to, pa oteo i ovcu. Pa šta nas briga? Ma šta je mene briga, mi zaradili 50 eura, evo te, Srčka, evo te 25. 25 eura, A šta je sad? 300 eura ima. 275 eura ima. A stani, a šta ako dobijemo tipa evo 89 eura, kako ćemo onda papula? Uzet ću ja malo veći komad ovci. Eto ga. Jo, kuca. Pa ti neki novi. Ja.
Vidi ovaj neki veseljak. Ovo je neki seljak. Dobro je, veseljak. Seljak. Nije seljak, nego veseljak. Jesi ti neki poljoprivrednik? Gdje sam? A, što brzo priča ovako, ko da je na trkama. Jesam! Da se trkava. Ko na trkama. Jesam! Dajte preko sliku. Pitaj ga nešto. A uglavnom, koju će sliku da ti nacrtamo? Nisam došao da kupim slike. Šta je došao? Došao da vidim šta radite, ja sam inspektor. Plaćate li vi porez kakav? Imate li kakav porez plaćate? Jede li se to, šta? Plaćam. Kif, kuf, daj mi knjige da vidim, pregledam knjige. Knjige, evo ti knjiga. Knjige, kif, kuf. Kif, kuf. Eto. Šta je kif? Knjiga izlazi faktura, kuf. Kako je ovo inspektor bu? Knjiga ulazi faktura. Da što možda ne pravi inspektor. Da se ti rođo... Daj nam ti karticu. Nisam ja ponio karticu. Ne mere onda, daj nam karticu. Slušaj, ovako, Dule, jel tako da svi inspektori nose karticu sa sobom? Mora imati da piše inspektor. Ali tebi, ti nemaš ni odjelo inspektora, ni imaš ovdje karticu da si inspektor. 100 eura mi daj, neću ti kazniti. Neću kazni napraviti. Ali nisi inspektor kad nemaš ti kartice. Nemamo dokaza. Znači nemaš ni kartice, a nemaš ni odjelo od inspektora. A nemaš ni onaj što zapisuješ ništa. Nema veze, onda. Nema ni aktovke. Onda dalje. Ono je su dali ovam. Nek ide. Neki, dajte. Pusti ga. Sretno. Gdje je onaj s ovcom? Ovcu ostavio, svezao nam je tamo ovcu. Gdje? Pa sam krio vidio inspektora. Kad si ti to vidio? Pa vidio ja malo A vidio inspektora? Išao sam. Pa vidio inspektora i svezao. A gdje si išao u WC? Ne, pa tu izlazio malo, sam da vidim da ga ispratim kakav mu je onaj žuti kombi neki vozi. Žuti kombi? Žuti kombi. Pa gdje si ti vidio žuti kombi, bo to ima utrkama sam. Pa ima, žuti nekakav kombi. Ovaj čovjek... Okrečio farbom, ja. A ovaj čovjek bio ko na trkama. Ovaj inspektor je nekakav opasan. Možda on pravi inspektor, ali dobro je što smo ga ali nije inspektor, ali nema ni karticu. Ovdje ima karticu ovako od inspektora. Nema, zato smo ga se riješili. Znači ovako, inspektori trebaju oprilike ovdje negdje da imaju karticu. Jest. I znači slika. Evo ga novi. Kuca neko. Kuca. Pusti. Dobar dan. Ja sam s piramide došao direktno. S piramide? Čuo sam za vas. Da nisi ti onaj... Da si u piramidi bio, si pobjegao iz piramide, šta si? Ja sam piramidu čistio, pravio dokazu da piramida ima. Jesi ti neki... Samo treba slike za piramide. Slike? Aha. Znači slike. Pa to ćemo napraviti. Jednu od dvije piramide. Ili ćeš cijelu pustinut? 2 piramide mi nacrtajte. Piramida sunca, piramida još koja? Mjesec. Ja to ne znam, bo. Pa znam ja kako izgleda. Pa ti onda ću. Ajde, nacrtajte onda mi ti piramide. Može. Znači, evo. Hoćeš plati dobro ti to tam, dobijaj dobre pare. Znači, to je prilike neki 700 do 800 eura. Ma nema veze, jer imam ja, ako hoćeš u dolarima. Rekao 1000. Ajde, negdje oko 1000 do 2000 eura. Napisat ček, nema veze. Ček! Može, zašto? Može. Dule, kako izgleda ba piramida sunca? Smeđa, evo ja ću napraviti okvirove, znaš. Ovo ti je, ajde ovako. Ne dajem pojma ništa, piramida sunca, visoko. Vidi ovo sad. Ovdje će biti ovako kao trava neka. Trava? Ovdje je trava. A zar piramida nije u pustinji? Pa ne, oni su otkrivali tu, gor ima trava, mora se otkopat, znaš. Oni su to nešto otkopavali. Što nisam radio s nekim tam pravim Picassom da ja stavim, a ne ovim. Evo je. Ko se u čovjeka nije šišao 5 dana? Šta je to, bolan? A to ne da nije, to nije ni p***. Ovo je piramida sunca, a ona od mjeseca je malo manja. Ona je malo vam dalje. Treba to rođo obojit? Treba. I ona je vam. Pa neće ti stati. Neće, ovako ćemo da, kao da se ne vidi. Tam dalje. Stavi onda ovdje ovako trava. Tu dobro je trava, sad čekaj. Sad je ona ovako ko ovdje kamence. Pa zar nije piramida u pustinji? Pa nije kamence, on je ispitivao u visokom one piramide. Aha, dobro. I on bio u pustinji.
Sad ovdje imaju Sad- slojevi ovako. Ima ovako slojevi Aj ti to kamena. rođo oboj. Ovo su slojevi kamena. Znaš. I on je... vidi ukrasa, jelike. Sam fal gore ova zvijezda od jelike, ali nema to veze. Jesi rođo ukrasio? Čekaj sad. Sad će... Ovdje ima ovako... Čekaj, gdje mi je zeleni, onaj malo blijedo zeleni. Ovdje u gori ima malo one trave još. Gor ovako zeleni. Ovdje između trava sve. Ovdje. Kako tu trava? Čekaj, žuti. Ovam moramo nacrta sunce. Ovdje. Ne ti idi. Aj ti nacrta tu sunce. Ti nacrta sunce. A ja ću na piramidi malo da popravim. Ne znam Da ima nekakve čudnije stvorenja tu. Ovdje ima neki ko tunel što su oni kopali. Ulazili tu. Znaš vidi kako ću ti ja nacrtat sunce, znači... Biće I ti... išli su ovdje, isto ovdje i neki... Otkud ti znaš gdje oni šu? Pa znam, oni su to robili nešto. Kako znaš, boj? Jesi ti njima otac? Nisam. Gdje je išao? Gdje je išao i šta je radio i... Možda... Saš vid ove ideje, Piramidu. u Samedčića. Sad ćemo Znači uzmemo, gdje? Oj, čekaj, joj. Kako je ovo sad? Oni su ovdje malo robili ovdje nešto. Tako. Evo, napravit ćemo, evo, ovako. Čim je onaj moj flomaster, onaj smeđi. Čekaj. Ja smeđi narandasti bojan. I gledaj što bio koji. Joj. Gdje nam je crni flomaster? Nemam crni flomaster. Nešto nam je crni flomaster. Evo, ovako. Inače, zelene oči. Vidi sunce, ima oči. Gdje to si vidio? Pa što malo onako ukrasiti? Da, ja kako ću ja sad ovo. Oj, što to moramo... Ovo je najteža slika. Nije ba najteža slika. Najteža slika bila... Ona zmija One su bila. malo pokrivene bile i travu, mora malo travu. Ona zmija bila najteža slika. Ono ti je... nenormalno. Ne vidim! A ti... Pa moram, ne mogu Vidi ovo. vidjeti, ofarbam ruke. Ofarba mi ruke, kao. Ej, stani. Mora biti, ima negdje... Mora biti malo jedan oblak ovdje sivi, ovdje između fali. Eto ga, to je odlično. Ja sam nacrtao ti sunce. Jeste nacrtao? Ne mogu ja ovo čekati. Nismo, evo, sačekaj. Pa kod mene vrijeme brzo ide. Ne mene to mora brzo ići. Mora čovjek. Ba dobro, tamo ti prođe sat vremena za 3 minuta. Šta misliš koliko ja imam godina? Koliko me zna? 153 godine imam. 153 godine. Još ću živjeti možda 100 godina. Zato što tamo udišem zrak piramida. On je zdrav. Eto, dobro, jesmo nacrtali, to je to. Može, eto. Čak ima Može. 153 godine. Ima. Svidio, još će Još će živjeti živjeti 100 100 godina. godina. A moj djed još živi, ima 300 godina. Vidiš? 300 godina. Oj, ljudi, Oj, hoćemo kako mi, smo, a vi bi trebalo da otići na te piramide. Možeš nas ti odreći da ti piramide? Dođite uvijek, tamo. Otićemo da živimo malo duže. Malo, da. Pa evo, makar 120. Šta 120? 120 godina makar da živimo. Ako on more 500, moramo mi. Evo ga rođo, gotovo je. Je gotova slika? Gotova je sve. Dobro, da vidimo. Gledaj kako je. O, super, sviđa mi se. Samo što smo je malo pogriješili, piramide bi trebalo biti u pustinji, ne na livadi. Napišem ček. 600 maraka. 600 maraka, samo? Da. Eura. Euro, a 6 euro, dobro. Možda vidiš, da. Evo, ček, tu. Što ovo? Ček. 600. Eto. Pa 300 ćemo podijeliti. Dobro. 300. Neko, idi isprati ga. Ajde, sasreću. Ajde, bujrum, ovaj, Osmanagić u sretno. bujrum, to kad ulaziš. Bajram šef Marko, to je za Bajram. Eto ga, znači mi smo gotovi, a nije nam platio na ovcu. Nije nam donio ovcu. Nije nam donio ovcu. U pravu si ti bio kad si rekao da nije kakav lopov. Trči za njim.